Ini sabuk pengaman Anda. Untuk memasangkan, masukkan ujung logam ke dalam gesper sabuk pengaman, tarik ujung sabuk pengaman untuk mengencangkan dan untuk membuka angkat penutup gesper. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman setiap lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan atau diinstruksikan oleh awak pesawat. This is your seatbelt to fasten insert the metal into the buckle and tight the belt, pull on buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Civil aviation safety regulation required to return to your seat and fasten your seatbelt whether when the seatbelt sign is turned on or when the instructor by cabin crew. Jika masalah oksigen seperti ini keluar dari tempatnya di atas Anda, tarik segera masalah oksigen ke arah Anda, pasang menutup hidung dan mulut, kaitkan talinya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda harus memakai masker kepada diri sendiri dahulu sebelum membantu anak Anda atau orang lain. So the oxygen mask this rope from compartment above your seat. Immediately pull the mask from it toward you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Place your arm mask first before assisting others under the care. Baju pelampung Anda di bawah tempat duduk Anda. Your left face is under your seat. Cara menggunakannya, kalungkan melalui kepala seperti ini. To use it, slip it over your head like this. Sabukkan pengancing ini, clip on the waistband, tarik pita ini hingga erat, pull it tight. Ketika di pintu keluar sebelum meninggalkan pesawat, sentak penarik merah sentak penarik merah untuk mengembungkan pelampung. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag inside the left vest. Jangan